Ner mala kenyam ka nas diala kontin barwani lingwas me ka nor online TV channel neri yin dial job kon linga ka jin la rema ban right kamandan chituok rai we ka jonglei state gwaden chukume kirme yadi de ka jonglei state no shiga rajan wo going ken kume SPLAIO ete ka mobilization malatka ko ba jonglei ke ba bor ba de kef ke ba godiala ko ken ba ka keben bana jalinka jan report me ko bi content lat ko bana kangach an walle e shanka jan dangro wi de baro ka pai diech ron kina dangro jan dangro wi de bakel be goro be nyaani ko kien ka jari pon emeni ban raj baka ku kuma spele ayo keten kono shalat Africa Union kana European Union ka ku mala mandan deben rai wich ka sa Sudan bari palpin ka liang de gwa ka jom shalat gwas me shalat wonene take a report mi shano Governor Dung Jonglei ne Dr. Guy Cook she kuma SPLAIO she ka gwanyo no kan let kan mobilization it take ngani te kwa mobilize kuma SPLAIO ka Jonglei state an gonyo na me she ne te ngwan che ga jako bi kan widien yok mi je kan nyal ne re kontila ne kirma yadit mi je jojo gwano kuma SPLAIO ku kan ngani ku kan ka mobilize rimi kan lado nyod jano bu kormidi pedetin kie be kor ngwan bor den lahat ba gweste konde chakaf kuma kirma yadit ba ga nyoma kap ka kuma SPLAIO tin ne tin tepin Dr. Riek Machar shi kuma kirma yadit kan kulado ne ne kana enta mo mi changwani nyok mi real ka kam ko bi ka we ko kie mi kuma SPLAIO shi kan real ka mon wo bi ka kor nyoma ter kan ke dini SSPDF shi kala do ne me ba mal ba je yar Can this could threaten peace and stability. Kajodan chicken lat. Can be malan to thin bejayar. Ram Raja Rach ni Governor Dr. Guy Cook. No. Ko ntame nika gwase dan me kan gujano de kan godi ale kan captain de jas pele ayutin. No shit ka kobo walgak wat we ka wi diale ko ken we lankani. We diale toni ne chikana ono de kan control ka chwa pal ka ba. Antame cha jojo gwan we ken chaka nyok mo jojo karar. Chaka joirar ka kobo chaka jo nyoko joirar baka wat ke jodan chalat ke je ken godi ale ko ken no ci kuma SPLA ayo ci kan nyoko mubum kan ajen mu kan kuma SPLA ayo le gwanyen tama en wo kuma SPLA ayo e kan dakan mal kamal chaja dagbo kuma mala kuma kirmi yadi ne won chakula do ne di ala konti langwa ne anen ki gwich rewi ka so dan kala do no en goni na me mo gwan ke kuma SPLA ayo e kan ne te kan ngwane to ku kan ka mobilize ki chicken ngwane rol waskel ko bi ka kor bi kan te kala do ne me ba mal ba je yar jen jodan chala de ken ngai kon diale mite kor mi tuok changa kor mo tot ka tuok kam di ne SPLA ayo kan di ne SSPDF yes la ne ite ngwala kana dir mene kume kirme yadi bala kana dir shangna man ga kana den konti la peace spoiler ni kan ji SSPDF ka jen gwad meta ma shika dir ko kan shika tel torbiyel te bijal ka jen season ma ki ka jen gwas me ko ci nyoj te den kan no ci piu ci den ka jen yal te den so na me la kana dwal ka je kana ten konti la de ni SSPDF ngat kana ren yale tele ground force ma ngai kana ngai kana o michi kor mi chatwo de ka ren yale kana jak de kan torbiel de kan ga jak badatama jojo gwano shika telwe shika tel another alternative de no bi kan gwai ni kuma SPLA ayo en wo kuma SPLA ayo shikan ngode shikan ga yar ke shikan male dane shikan yar of course mal cha yar already kan de ni SPDF jet ka point and governor dung Jonglei state la Dr. Guy Cook ma jara man ya me yar mal ngam da dien me de mal kule yar ke jara me dane we ka kobo ko na convino de ne dial de ko convert de ka ji SSPDF pinkir mi yadi de ka kim yadi de kan support me chalo ko jene kule te ko bokana karen yale ana mo jin ke bran ka bom jugo jeno chiem choka ke tene ka kel mu ka na siano kon den baji nak ke baji ha no mo dara gwade
ran te ka shabde te ka lwangde te ka bomde mede ro da ganga je cha na cha de kep ko bom cha ran cha de control ka tet so kije money she Dr. Guy Cook she failten and mission kana money anyokan tamma chinere content la international community nyoken should ba ko de kume kin miadi de kan mal de kan no bana wajik bani ka ta dana jikana lat gwasa me ko tama me le roda me ta dana chi kume me te ga jongle chi kana chi kana gwen gaja te ma dan ngai kon diale no no ne to ngare wi ka so sudan che ke ji African Union no kan lo de mal de tetin like international community ba kan ku kan kin miadi ku kan preja ka jamani no jina no ni mal re wi ka so sudan ramadan bum ke mun logo de mal bene kir tel rada dien mu kujimi ko kir yiram dana te ke man te ka lwang ka te ka power ko bi mal beben ne ko gwade dana shi mal gan tan gan dak ma char kan all the requirement te kon te chikul kana kan complete and tam ke incomplete no no e kir de ka la leda implementation e kir dak ma char ya tan barama dana bu go ranga e kir mi yadit no no kir she guch eno malade e wrong ko jen la do lara no ka che bo la let be international community be ka jogo no e ba mal che mal che no ko mal jaten jen ko nen me chang che te ka delegation ngwana ya jakre which ka juba wa mana le roda wa guch so man chaw juk cha jogo ne ko do ko mala tok e kuma kirmi yadit ko kum kirmi yadit right ke te ka mal bad within tel mi shalman ko tala mal mede kan kokten te mal ka jono dar ma char dan ko mala tan te reti je no no so na mene ke li malat ke kume mela kume kim yadit chi tok ka chi tel gwa ba kan tan ke ripo dan chalat na me da la kel mede yendi al te ngitin ka do dan ndong di ngai ke jeno ngum le rode ki ngum tok no re witin binimi chi na me choda la no no ka kwi ko gwange kume dar ma char ban we ka ripo den ke le rodien nyok take ripon me cha nyoko mno ka gwasa mani report mo be ka ne kon la kwar African leader chicken nyoko no de dak ma cha de nyoko mi lo kaja banjeli nga report me go ka lo de ka do dan kalat kaja la African diplomat wa cha den real kare wi ka juba chi ka te ga dol mi kan lat wa te ga celebration malat ke kan Africa day kan network ka jen gwada danan dol ka tin ci kwar ngwane kan ka African la kwar African tungwan chika yirwa jalun ka kuyi mal ka mende la rewi ka so Sudan no en message ji kene to mun bum ni jen long wasa me no en message dana cha larji so Sudan karama dana right Ramadan la South Africa ambassador to South Sudan me ambassador ka South Africa ko la tere which alo ambassador mi le rewi ka so Sudan no ran South Africa chika right sure shale Malodi Samuel Mofe would me ambassador ki South African ambassador to South Sudan jen chela de George inene chela de ambassador no nene ajen ne dia la kone cha yen political detainees kan dia rewi ka South Sudan ajen de kalun without condition ana me George Michalat ajen ne din kon tinterate jen Dr. Yang Machar kan ne ga dia de ka dilun na me gaye kuma kin yadi ko cha nyoko ta second time ki third time akan ji South Africa. Akan ne Riek Machar lo ngeje kan ji kwara dial. The ambassador said political detainees in South Sudan should be released without condition. No. Ambassador Raje, Ambassador Wood Michalke Malodi Samuel Mofe. Ajara mandana ro. Chela de jo chela kume kirme yadi. Ajen nana. Ajen en lo Riek Machar ajen the only men job telm rodien ko bi peace ba wo gwada ke ba mal ba we gwada na me chalat African Union Committee men chal ke C5 African Union men chal ke C5 ke lar jonyo no tel mal de mo bere ke so Sudan de no ba da ma char ba dil kamrare ti je to C5 a special African Union group mun lok so Sudan ko bi male da na cha tan ke 2018 reptile peace agreement dan o bo gwada kan o bi South Sudan ba we ka kuin kware ateriek ko ba kuin kwar ba jalat la kuin gwene ci point ambassador me chela de George a general che de we woniam me ne de kola political leader mungot kan reti gen ka wo which
we kamu we ka kwen kware la de ka ngo doctor ma chango re ti jen aduob din de kwen kware ko ben ke jama jenyo la de jojin wona ne jen South Sudan need open political dialogue that include all political parties. South Sudan an wo ba we niam ko ba kwen kware bala gore kani dialogue kwar dialtin konti la siasin kan kwar dialogue to bu la kwar kono te ka bon to goal ka partner to goal bi ka nyur bi ka rach bi ka duob dan de kan kwen kware kan lat ga je bi kan lat dundo wo shi kwen kwar che de wo niam gwa mi mo cha opposition cha kwar ken cha ga yen gwa mi mo ngo doctor ma chara me dan ko mala tan tere ti jen kala do baring ma char ba di release ke ba je del kamra re ti jen gwa dan teten akan inclusive dialogue is very important akan right come not mat kene dialten akan ko inkwar kan network ajene mu gwalon ko ba ko inkwar shulat agwa tel ko inkwar mbe do lat ka ngune tin kontin de ko participate ngot kare ti jen ajene me chede to ambassador chela de jo che wonen ke to ajene ben duka ne kontin la detainees ke political leader tin tare ti jen ben karar ci mare re mal kana moni shekin mi adi jogo no yerna mal goro jeno South Sudan che beteka mal goro jeno South Sudan ba nyoklo re ko goro jeno wech che bugwa ano lat ka kwen kware ka jeno ne ri konti laji SPLA yo ngot kwar ken ngot kare ti jen ajene telman buben ba nong no kor to ngwan ba nong no violent na me eri pon mi shalat ke che lar ko me kem yadit a joj ke ten gwada dan and dol katen michir gana mene rin wan right now no ka African leaders right kan ka ku focus ko da malar bare ka South Sudan ne ti shal ka Africa Union ti kan international community kan te kon te ja ka 2018 peace agreement ko ba je time male tan ke ron kin dang wal badak kan te tin kan te ku je implement kan ja ko bo godda no kan te kon de jak Dr. Micharba ko bo were which ka juba so ku je mo they have all the power ko they can kire kan pressure ko dara mal dara jano so michit kana me Africa Union ne C5 group ekeni first by President Dr. Riek Machar akam karare tijen we are malka agwa ko on Dr. Machar point again one of the key signatories ka 2018 peace agreement yara medane tan mal cha tan ke 2018 again ko korun dang de te kon again ko la kapchongone la civil war e to kam nuer kana jang me cha la tene jang no bala kam nuer kana jang ko gwade dan me to ko e Dr. Machar kene kir te ka korona yang Machar ro shuwoj and then chukir mi adi chocho gor jeno ben wer baka nagra wiki juba gor kare dwelli naga ka gar dong teram pelle changa kel e ko kan were jeno kwara do civil war jetere chatwo kwai gor ba nor ba gazil target re wiki juba ta target ne ko la dinya so ne me jen rege dana shoda larne en tema ya wala no ko che mal che ben ke 2018 amala mo cha de nyoko mi yar ka mi che jen so dan che mal che bilele che bijek do no kire genetic power ko ge genetic ma charge je yen so a genetic ma charge talk a genetic ma charge finish reng ma charge da kula talk de reng ma charge ke dech reng ma charge charge den woch lora bang ka jira me dane time mal reng ma char eram kel me jak Sudan ko wo ba je chol Sudan an wale ano be independent baben reng ma char ano be Sudan be chongor wada reng ma char and mental ka self determination wo bo be chongor wada reng ma char that credit goes to Dr. Reng ma char do no gwad me lokir me yadida kere shelling kere jane credit ndi albu we kaja tega kel mi chalat wudu shal ka me kir me yadi kir me yadi choro li akalunga chenge dan me ku kan ngade remember 1983 SPLM me ko ajele jak me ku kan celebrate choro li akalunga jane dumisi o shelo ko no moy ka yudu shop ka 500 million US dollar shi kon sos dan shi kon de jak to aja liak ne tu ngwano shikere mu chamu gwa che jelade ko kana yo to kan kan chit ka mi jen te ka wejo chit ka mi jen te ka lwang re wi ka sa Sudan kana diale ko kende ko la kamede wa kama ka gwa den kana te kur ke din chikir de ko la kamede e de ne diale kon me shuni kan kon gwa de dan me na kur a combination
ti de ndar ma chatin de ni wuri shal ga me John Grant tigatin la jang kan wore an duop mo de credit dal kul we ka jamo UT 500 million ichi we kul re jako goro ichi goro ran bete karwada ajeni agent ka lwanga mi yo cabinet wale cha Sudan ni charge de jak look at that anyo kirmi yadi charge mi scott katangwan ti jek jalat jen chene to ngwan kan chaga yar ngai kona ne te konde chi struggle te jit kore anona te ram ken mi chamo ni ka 100,000 US dollar ram mo waram ken mi to gwade dan chere kane diala ko ken baram mo chamo 100,000 US dollar ti wedul wal ka ka chamo ka turbil cha okay lekin mi adi kwa ni ramo e cheno ge jarande be kwany be mo kerial ene diala ko ken be mo one by one na manongo de question up to now ko ken yu so Sudan ko le dak ne ke kene ke tin kono noka cha jogo no ne en 100,000 ton awadere yu salaries run dangro dere ka yorpin ke je kana tina ne run dang jong ne tel dor mu je ke but still be bla nga ka cha mu ke 100,000 US dollar ke turbil kene diale ko ken te chi struggle ke tamidan baga moj wala moje ne frene ke ko nyin soldan ko le la tube la chie ke nyin doare la nyinka yes of course de claro ke nyinka ko rami mo mela dictator te diala ka control kan dial so Sudan bagwa achi Dr. Riek Machar chamal che jinong ke chajalun re wujamo Riek Machar waje kamrar be barar nene ajin tung mal biene en dial chuben amene jang ji ko toria nuor ne dial anaran bloy be te den chang ne di logo Dr. Machar ke individual to ne to timiet no kanu kan chiken go te so Sudan de mal der ben ko ne ti kan ko no benefit chiken go te so Sudan mal me de benten kula benefit kor nga kor kirmi yadi be ko mo ke yo gui ken no ne me kor we tok waje kapchong ne to chiken be benefit ajen dan le rore na man so ko kuje mo ngai ne jeno ram long mal anga e kir bara ina kir kwaje pressure no luin Dr. Machar gwa bana jek ka another report and be take mal